She's not coming to the party. How so? I thought that she was so excited about it. How so? But I thought that she was excited about it. But tell me, how come didn't you call me back? How so? How come? How come? Eu mesmo que dizer, como assim? How come? I thought that she was excited about it. Como assim? Eu achei que ela estava empolgada para vir. Achei que ela estava empolgada para estar aqui na festa. How so? Como assim? E ao invés de tu usar why todo momento, pode usar também. How come? How come didn't you call me back? Por que tu não me ligaste de volta? Isso.